You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Beograd je njegovo nadahnuće i dom, mada je rođen u Leskovcu, a kasnije proputovao svet. Generalni sekretar Sportskog društva Radnički, Miroljub Dugi Damjanović, jedan je od onih Beograđana koji ne vole dugo da se rastaju od svog grada. Renesansnog duha, u svoje vreme košarkaški reprezentativac i izuzetno uspešan sportista, danas je posvećen svom klubu, ali i slikanju, vajanju i drugim svojim darovima. Razgovor sa Damjanovićem zabeležili smo u godini kada Radnički proslavlja 90. rođendan, ali o tome nešto kasnije. Priča počinje u Kumodraškoj ulici, pokraj kuće u kojoj je živeo izvesno vreme, pošto je sa roditeljima došao u Beograd. Gotovo idilične slike iskrsle su mu u sećanju na vreme kada se ceo komšiluk u tom kraju okupljao da sluša prenose utakmice na radiju ili gleda televiziju. Pre svega, mnogo mi je drago da pričam o nečemu što se zove Moj Beograd. To je nešto, malo imam i tremu, verujte, nisam neki tremoraš. Baš što se tiče priče, imam dovoljno godina da to savladam. Ali izuzetno mi je predstavlja čast da mogu sebi da dozvolim da ja pričam svoje doživlje Beograda. Priča ima mnogo, moglo bi da se priča dani. Moji otac i majka su profesori, prosvetni profesori, i ja sam sticajem okolnosti kad me je brat rođen u Leskovcu i odmah smo godinu, dve posle rođenja prešli prvo u Mladenovac i kako se familija, znate kako to napreduje, se seli, onda se prvo otac preselio ovde. U Mladenovcu sam završio prvi razred osnovne škole i u drugom sam odmah u novembru došao ovde. Došli smo baš u ovu ulicu, evo, ovo je bila naša soba. Ovo je malo onako starinski komšiluk, svi se znaju, svako zna kako kad prolazi. Znam da smo, nemam neke posebne zadovoljstva s tim što sam ja kao individualac upoznao ceo kraj u prste, šetao se, tu je blizu bila fabrika Dalija, Slepi, autoput, tu nije bilo autoputa do te Dalije, onda se skretao u Krivolačku pa u Ustaničku i kasnije u Beograd, to je jedina veza ovog Bliskog i Srednjeg istoka i Evrope. Tu je bila pijaca, ovde je Ljube Nedić ili braća Ljube Nedić, ja mislim, ulica. To što sam imao, tu je bio jedan bife na uglu, tamo smo igrali fudbal, tamo smo u ovom kraju gde je tu sad ove nove zgrade, tu nije bilo tih novih zgrada, bio neki dom zdravlja, jedan stari paviljon i tu smo se otprilike kretali danju, noću, mislim noću, tu u 6 sati si morao budeš kod kuće i ceo moj beogradski doživljaj počinje sa ovom kućom i ovom sobom ovde. S obzirom da smo došli iz kuće u Mladenovcu, to je kuća mog dede po majci, koja je bila komotna, dvorište, bilo je prilično skučeno, tako da nam je ulica odmah prihvatila. Ovaj trotoar je bio mnogo širi, igrali smo malo i fudbal po ovom trotoaru, bila je kaldrma, je to ona jako ružna, ona gruba kaldrma, dalje se nije ni išlo, ne znam ko je išao dalje. Znam da je kum mojih roditelja i profesor Vladeta Simić sa Veterinarskog fakulteta stanovao u broju 52, do njega se išlo i išlo. Mislim, uopšte taj prelaz Beograda iz neke velike Palanke i malog grada u grad se dešavao baš u moje vreme i ja sam svedok toga i s te strane sam možda malo doprinao da to bude ovako kako je sad. Možda nije idealno, ali je moje. Bolje nemam. Many times I've been alone, many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried.
Priča se nastavlja u ulici Sime Igumanova, čije je prethodno ime Franca Rozmana još uvek prepoznatljivije mnogim Beograđanima. Sa roditeljima, profesorima i prosvetnim radnicima, naš gost se tu doselio ubrzo posle dolaska u Beograd. Daleko od centra grada u Beogradu, njegovog dečaštva, ovaj kraj nekad je bio miran, seća se, pa je sa vršnjacima na raskrsnici sa Lamartinovom igrao fudbal ili se sankao, pošto je automobila bilo vrlo malo. Tramvajem broj 13 putovalo se do, kako im se tada činilo, dalekog Kalemegdana na porodične izlete. Najlepše uspomene, prijateljstva i roditeljski dom naše gosta i danas vezuju za ulicu u kojoj je odrastao. Ovdje sam već došao kao mali Beograđanin, već sam došao iz drugog dela grada u ovu zgradu. Ovdje nije bilo ničeg. Znači ovo je zgrada, kao što sam rekao, su otac i majka bili profesori, ovo je zgrada koju su iz kredita napravljene i za profesore srednjih škola, to je ona dole, i za profesore osnovnih škola, ovo je bilo na moju majku, pošto je otac bio profesor u srednjoj školi. Naši kumovi, pošto su oni družili sa profesorima, oni su im omogućili neki kredit koji je bio, za mog oca bio onda šok, ali da vam kažem da je posljednja rata kredita bila 3 puta jeftinija od uplatnice. Kažem, ovdje sam došao kao mali Beograđanin, već počelo je, malo sam i bio stasitiji, bio sam jako spretan, znao sam i da se bijem, toga je bilo ovdje i već sam počeo da stičem status u gradu koji mi je otprilike kasnije već počeo da ulazi pod kožu i u krv. Pričali smo malo pre o imenima i o deci. Ja iz one ulice, iz Kumoračke, ne pamtim nikog, ovdje pamtim sve. Bojim se da ću pominjući bilo koga zaboravim, da će me peći posle danima i mesecima. Ja sam iz Mladenovca došao kao, pošto zovem Miroljub, zvali su je Miško. Već sam počeo da rastem, ovdje sam dobio neko ime Daba, jedno kratko vreme i jako brzo kad sam dobio sam ime Dugi. I tu su svi ljudi koji su došli ovdje u ovaj kraj, nisu Beograđani, ali mi smo naslednici Beograđana. Od objekata je ovdje bio ovaj crveni soliter ovdje, mi ga zovemo crveni zbog ove crvene vertikale, i dole iza ovog solitera je bio jedan plavi soliter. U ovom crvenom su bili policajci MUP-ovci, a tamo MIP-ovci. Oni su jako značajni ljudi u MUP-u, da ne kažem opasni. Niko od njih nije Beograđan, ali su mi sva deca Beograđani. Tako da imam bezbroj prijatelja i ta imena. Ovdje u moje zgradi su bili, vidjeli ste ga, Predrag i Aca Stošić. Bio je jedan gori, još uvijek je, sad je jedan direktor u Telekomu, zove se Miroslav Ninković. I on kaže, ti si kriv što mene cijel život zovu Mali Miša, on je normalan čovjek. Ali kad sam došao ovdje, ja sam bio Miša, veliki od Mali Miša, i on ostao da je Mali Miša. Tamo su bili neki Mikan i Braca, drugi Mikan. Ovdje su svi moji školski drugovi iz ovog solitera, i Stevica Drakulović, Aca Milošević, pokojni Mikica Urdarević, pokojni Stanko, to su Urdarevići, svi su umrli. Milošević, Stanko, gore Branko Savković, koga smo mi nazvali Živac, poslije dobio ime Žika Živac, to je moj drugar i prijatelj od detinjstva. On je iz tog solitera, pokojni Vlada Šobot. Bojim se, ovdje je Boško Jović, s njima smo igrali. Ovdje da vi stojite, tu je bila jedna poljana, jer smo fantastično i neizmerno dugo beskrajno igrali fudbal. Tu je bila jedna kuća nekog Đakovića pekara pre rata, koji je sam sebi uzeo, pošto je bio komunista. Mislim da njegov sin ima pekaru u Vinči sad. Ovi solitera nije bio. Ovdje su bili moji prijatelji, cigani su bili. Ja sam odrastao u Mladenovcu u kući tih cigana, Roma. Sad ne budem politički ispravan, što kaže Petar Luković. Odavde do kraja tamo su stanovali. I dan danas su to moji prijatelji, svi ovi što čiste cipele, i Ekrem, i Jusko, i Bubnjar, i Januzović, i Dragan taksista. Tu je jedan bio malo stariji, zastrašujući bio Mituš, koga smo se mi bojali. Pa kad su ga ofarbali on je bio crn, ja malo crnji ostali, pa su ga ofarbali za duge brodove, oni su išli, ovi mlađi pre njega, nemoj da se neko smeje, pošto je jedina veza sa gradom bio na kraju ove ulice, 13. Tu je počela škola i upoznavanje beogradskog načina života. U nekoj porodici gde sam stekao jedno jako lepo vaspitanje. Ja dan danas
Znam što znači reći, i tako sam i decu vaspitao, da znači reći dobar dan svakome koji je komšija, pomoći svakome koji je mlađi, ustati u trolejbusu i dan danas se, kad retko sednem, uhvatim sebe da ustajem u trolejbusu, a ja najstariji. Tako da, to sve potekne iz kuće i to je jedna lepa stvar koja mislim da obogaćuje sredinu, ne samo mene, moj deo je mene, ali jedna lepa, jedna pristojna stvar koja govori o ljudima da malo se sve više udovoljavamo od predaka. Prve ljubavi, slušanje rock'n'roll muzike, prva cigareta i nevolje zbog nje, prve farmerke od ujaka iz Nemačke, mladalački snovi, sve se to dešavalo u ulici Sime Igumanova, za njega i danas Franca Rozmana seća se Dugi. Prva putovanja kasnije su donela spoznaju da je odrastao u materijalnom siromaštvu, ali tada mu ništa nije nedostajalo. Sa nama je podelio i sećanje na neke ljude koji su nekada živeli u njegovom kraju. Tu je bio neki Aca, oni su bili ono stariji Aca, pa Riki, oni su bili već mongupi, zgodni momci. Nisu mnogo družili. U to vreme godinu dana razlike je mnogo velika stvar. Mi smo svoj status sticali polako stareći i družići se. Tu je bio neki Meda u Vibor, isto stariji Vibor, Banjac. Poznat je bio kao privrednik posle. Kod nas je neki Miša Janjušević, doktor, kasnije je bio načelnik, mislim, saniteta, RV i PVO za celu Jugoslaviju. To su ljudi koji su nama bili neka vrsta autoriteta. Normalno, mislim da je bilo malo kontakata između, ova generacija koja je dolazila, moja generacija, bilo nas je mnogo i družili smo se. Milić od Mača imao je ovde, u sredini ovog dela da su stanovali ti Romi, atelje, a pomenuo sam, Romi su bili svi moji vršnjaci, moji drugari i prijatelji. Dan danas kad se vidimo i ispričamo se, jako lepo mi je, lepo sećanje njih. Odatle sam pošao na sport. Prvo smo otišli na Partizanovo da igram fudbal, pa kad je počela zima i blato, onda sam prešao, gledali smo evropsko u košarci, pojavili se koševi po ulicama, i prvi koševi u školi Cezar Marković i onda sam počeo malo da igram košarku kao visok. Već sam izrastao, stravično sam bio visok za svoje godine i mogu vam reći da nije bilo toliko visoke dece u moje vreme. Bio sam baš onako izredito visok i vukao sam i malo kompleksa i svega dok nisam sebe dokazao. Prateći dalje staze Damjanovićevih sećanja, stigli smo i na Neimar, gde se nalazi njegova nekadašnja osnovna škola i, što je mnogo važnije, i jedan kafe u koji voli da svrati i da se vidi sa prijateljima iz detinjstva, sa kojima se i danas druži. Ova terasa ovdje za vas, koja je pored kamere, tu smo proveli sate i sate. Tu smo sedeli, u ovom parku smo proveli godine. U ovoj školu završio i za mene, to je Cezar Marković. Tu smo proveli, znači iz Južnog bulevara smo ovamo išli. To je jedan period, mnogo lep period koji se tiče jednog dečaštva do 15. godine i od 15. nadalje, koji meni je puno znači najlepše moguće sećanje. U principu, niko se detinjstva ne seća, retko ko se detinjstva seća po ružno. Znači, roditelji, kako god da su deci omoguće, bar ljubavlju nadomeste nešto što... Ovde su bile jedna bakalnica, jedna obućarska radnja Čor Marković i tamo je bila jedna krojačka radnja, makedonsko predsjednik, zaboravio sam to, sinovi su išli u našu školu. Na ovom ćošku smo sedeli, uzimali žvake, čuvene favore žvake sa Brača. I ovde smo prvi put počeli da se malo intenzivnije bavimo sportom. To je neki način poznavanje jednog kraja koji je bio malo prelep i sada. Mislim da je onda bio malo zapušten jer nije bio u nekom
lepom gasu, čisto ideološki razloga. To je, znači, treba samo vreme da prođe, da se pretvori da je Neymar jedan kraj koji je srž Beograda, beogradskog duha, beogradske kulture, beogradske pameti i tu su već se pojavili mangupi koji su nas maltretirali, neki Krasa koji nas je tuko, pa mislim da što bežali dok nismo odrasli, pa vraćali, pa Voja Pajković je tu iz Čuburske. Čuvene su imena koje su Čuburac, neko ime isto, Bata Kamen je odakle, tu sam uvao. Uglavnom, period kad sam počeo s odvojenom kuće vezan je izuzetno za ovaj kraj. Hteo bih da napomenem da kad smo već dugo smo se zadržali u ovom kraju i kad smo izašli iz osnovne škole, jer stvarno smo vezani. Dan danas se tu i tamo vidimo ko je normalno živ. Sednemo ovde malo i na neki način šta god ko da je uradio u životu, a sudbine nas razvuku ko plime i oseke na milion strana i neke struje, odnos su isti, nevjerovatno. Mislim, ako je neko bio mali i dan danas ga tretiramo kao čvora, ko u sportu, mislim, nevjerovatno koliko su ljudi i to se dobronamerno prihvataju i srca su im pun. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Sjećam se da sam na ovoj terasi sedeo sa drugarima, već sam izašao kad je prošla jedna čuvena lepotica, ne znam da li je iz Radničkog, Rada Đurić, kasnije Svetković. Ona je starija od mene i sad ja sam već počeo u Radničko da igram. Počeli su da me malo znaju kao talentovanog juniora. Sad ne znam da kažem Tetka Rado ili ne, razlika nije puno velika u godinama. U to vreme jeste kad je ona, dolazeći iz ove ulice Petra Kočića, viknula preko ulice Desi Dugi, pa meni je, ja sam porastao 10 cm, a ugled mi je porastao. Stravično. Sve kod ti detalji koji me strašno vežu za ovaj kraj i još nešto, ja sam došao sa Neymaru u Radnički. Radnički je posebna sredina, Crveni krst, o tome ću vam pričati kasnije. I ovo je bilo kao gospodsko mesto. Bez obzira što imam profesorsko dete, nisam ja nikad bio financijski ugroženo, nisam ni bio, ja sam otišao u 4. gimnaziju zbog ovih prijatelja iz ovih solitera, Mupovaca i Mipovaca. I od svih njih su oni, ja sam bio nekako situiran, otac i majka bili profesori, nisu nikad profesori bili dobro plaćeni, verujte, generalno, ali su onda bili stravično, stručni i ljudski autoritet. Ja sam došao na krst kao gospodsko dete. Ja znam kad su delili neke stipendije siromašne, kaže, on dobro stoji, njemu ne treba. Stalno te prati nešto, preko ljudi, ali mi dobivaju stipendije, što imamo kuću. Ali u principu, jako teško se na krst, da se upišete u krst. Krst je srž beogradskog duha. Naše sledeće odredište bilo je zdanje Sportskog društva Radnički u ulici Vojvode Šupljikca na Crvenom krstu. Dugi Damjanović ovde je napravio prve korake u košarci, a potom gotovo deceniju profesionalno igrao košarku. Bio je i igrač reprezentacije nekadašnje Jugoslavije. Iz Radničkog je na kratko otišao u Sarajevo, a potom je po 2 godine igrao i za timove u Abu Dabiju i Švajcarskoj. Sredinom 80-ih vraća se u Beograd i postaje direktor Sportskog društva Radnički. U svom klubu Damjanović je kasnije vodio marketing, a u novije vreme je na čelu Radničkog kao generalni sekretar. Posle petooktobarskih promena 4 godine bio je predsednik Košarkaškog saveza Beograda, a učestvovao je i u radu drugih institucija vezanih za sport. Međutim, Radnički je bio i ostao njegova baza i drugi dom. Kako kaže, ponosan je što može da učestvuje u obeležavanju 90. rođendana Radničkog. Ovo je ishodište svih zala i svih dobrota i lepota mog nekog života. Cilj, možda i uzrok i način i dinamika i metodi života su vezani
ovu zgradu za sistem za ljude koji čine Radnički. Vidite, onu ulicu zvala se Podrinska, sad se zove Radivoja Koraća. Tu je bila jedna bista koju je neko skinuo da proda, verovatno. Iz ove kuće moj trener Piva Ivković, njegov brat Duda Ivković. Ja sam iz te Podrinske došao na Radnički ovdje. Onim ulicama kojim smo prošli uzbrdo. I tu počinje ono što sam hteo da, razmišljajući o ovoj emisiji, da kažem. Moj Beograd, kad sam u njemu i kad sam van njega. To je nešto malo komplikovanije, suptilnije. Nije tako lepo kao i ono o čemu smo pričali do sad. Mada čovjek je životinje i pamti samo lepe stvari. 15 godina sam došao ovdje, 14 i po. Visok, tanak, pojavio sam na stepenicama, prihvatili me kao talentovanog. Malo počeo se priča o nekom klincu koji dobro trči, koji je vižljasti, koji može da igra. Koji bi eventualno nekad u neko doba postao igrač. Karakteristično da je nas 5 iz onog kraja gdje smo 5 nas krenulo da igramo onaj predak koga ste vidjeli, neki Mikica, Miroslav Stanojević i polako se jedan po jedan. Prvi trening nedeljom u 7 ujutru, jedan manje i tako se valjda pravi selekcija u sportu. Ovdje sam došao u maju te 64. ili 5. Već sam zaboravio. I trenirao sam nekoliko mjeseci, već sam postao malo, odmah sam ubacio prvi juniore. I onda sam prestao trenirati. Jer mi je bilo lakše da je treniram. A s druge strane, ja sam bio bolešiv na plućima kao klinac i neko je moje majci rekao da treba da plivam i ona je iskopala dif i ja sam se od 10. 12. godine bavio plivanjem. Čak mislim da imam i neki dobar rezultat za taj uzrast na ovom 25-metarskom bazenu. I dan danas sam u difu prisutan i duhom i telom non stop. I jedno jutro ja u školu, otac u školu, na vratima trener. Ja rekao, tata, ovo je moj trener. Otac zaključava vrata i pita, zašto je došli? Pa kaže, što vas sine trenira? On me pita, što ne treniraš? Pa rekla majka da učim njemački, ne mogu da plivam i njemački. On pita trenera, jedino kad se umešao u sport, pita trenera, je li on talentovan? Kaže, jeste, jako je talentovan. I ja, kaže, idi treneri. I to je jedini put da je otac nešto, ali krucijalno, mislim, jako bitna stvar, da je doprinio nečemu što se zove motivacija za sport. I onda sam počeo treniram, oslobođen nekih odgovornosti i druge vrste i nastavio treniram. Kako kaže Damjanović, sport je velika životna škola i mnoga pravila igre i iskustva iz sporta mogu se primeniti na život. U njegovom odrastanju i vaspitanju, pored roditelja, velikog udela imali su i njegovi košarkaški treneri. Sport mu je doneo i mnoga prijateljstva širom nekadašnje Jugoslavije koja traju i danas, a zahvaljujući košarci proputovao je svet. Sa nama je podelio sećanje na zlatno doba košarkaškog kluba Radnički i svoju izuzetnu generaciju košarkaša. Šta je poenta svega? Ovdje sam naučio da igram, naučio sam da se družim. Naučio sam nešto što je u sportu od najveće važnosti, a to je poraz. Poraz je najznačajnija kategorija u sportu. Ko iz manje poraza više nauči, taj je bolji. Sjećam se kad sam izašao protiv Zvezde, juniora Zvezde, oni su bili tad najjači, tad su generacije kako je. Ja sam umro od straha. Malo sam mlađi, Moka, Kaponja, Senara, to su bili ogromni ljudi. Mi smo sve to polako stizali i to nam je bio motiv. I Zvezde predstavljaju svoj motiv. Igrač sam postao kad su me pozvali na Zvezdi da igram basket. I nisam smeo da odbijem. Tu sam upoznao i ta putovanja po prvo
mala u lokalu, kasnije po Srbiji i Crnoj Gori. Igrali smo 2 druge lige, što je izuzetno značajno za karijeru našu kao košarkaša. Nijednu karijeru od nas koju smo činili Radnički tog vremena i napravili najveći uspjeh koji Radnički ikad napravio u košarci, a mislim da smo onda bili apsolutni hit po načinu igre, ponašanja i po nekoj auri koju smo širili oko sebe. Zašto vam govorim ovo? Jer ovdje sam upoznao, odavde sam krenuo u nešto što se zove reprezentacija. Došao je Ranko ovdje i pozvao mene i Srećka u reprezentaciju direktno, bez poziva pismeno. Stigao je pismeni poziv, ali je čovjek došao i rekao na stepeništu pred svima mojim prijateljima odavde da se zna, a milion njih je nas je pratilo. I princ, i grof, i baron, i pevac, i zaboravit ću nekog, pa će mi biti milion njih. Rekao je, vas dvojica idete u reprezentaciju, znajte u reprezentaciji ne igraju uvek najbolji igrači. Hoće kaže, pazite se. Znači da napreduješ. I onda je počeo razvoj. Počele su takmičenja, nemaština, izuzetna, kako da vam kažem, izuzetna ambicija i želja našeg trenera da se dokaže i da pokaže da taj njegov način gledanja košarke je nešto što će verovatno tek biti dostignuto. Tada počinje ono moje što uporno ponavljam, ja van Beograda, ja u Beogradu. Tada počinju putovanja, odavde sam otišao u juniorsku reprezentaciju. Tad kad mi je Piva rekao, ideš da spavaš sa Dučijem u sobi, da sam porasao 10 cm. Pa kad mi je rečeno u sportskom centru pređi iz 3. u 1. paviljon, znači da sam napredovao. Onda sam počeo putujem. Život me je vodio na razne strane. Živeo sam na polju i našao sam jednu meru. I dan danas kad se vraćam u Beograd imam tremu. 24 dana mi je mera kad me nostalgija ubije. To je strašno. Mi smo imali turneje po Južnoj Americi po par mjeseci, mjeseci i po dana. Zaboraviš da si otišao ovdje misli da si emigrirao. Poslije 20 dana meni stane ovdje čvor i ne može se opustiti. Vraćam se u Beograd ko peko na konju. To traje malo, pa opet isto. Beograd je nešto što je mene ispunilo od prvog dana. Način na koji sam se ja u njemu snašao i na koji su me ljudi primali i na koji sam se izborio da posebno učen i borio za svoj status. Na poseban način to je trebalo trpeti. Ja nisam ni sileđija, ni kriminalac. Možda sam mogao da budem čak i bolji igrač nego što sam bio, ali sam se izborio svojim stavom za svoj status u Beogradu koji meni mnogo znači. Znam da sam iz Abu Dabija bežao u kratkim pantalonama, igrao sam u Abu Dabiju. Bežao sam iz Abu Dabija u kratkim pantalonama u Beograd samo 2 dana da me ne vide, da me vidi Beograd. Dođeš ovdje, šta si vidio, isto sve. Danas sam iz Švajcarske pobjegao navrat na nos džipom u Beograd samo da dođem ovdje 10 dana. To je iz Abu Dabija kad sam pobjegao, 9 mjeseci nisam vidio Beograd. To je rekord. Mislim da tu ne bi izdržao da nisam otišao. Da vam ne pričam vojska, vjerojatno svi smo mi preživjeli tu vojsku, ali ja sam bio već mator vojnik i sedim u kasarni na Borongaju u Zagrebu. Bio sam privilegovan vojnik kao svi sportisti, sedim i gledam i voz ide za Beograd i meni suze idu. Meni je 10-ak bio Stepandić, što je bio trener u košarkaški, kaže enoga drugi gleda vozove za Beograd. Iz vojske sam bežao samo da vidim Beograd. Onda očetam od Voždovca do centra grada i nazad. Jednako kao što je vezan za Radnički, Miroljub Dugi Damjanović voli i Crveni krst. Iako nije odrastao na Crvenom krstu, obožava ovaj deo grada i poput mnogih krstaša, veliki je lokal patriota. Najlepše moguće uspomene, upoznavanju ljudi sredine.
vezane su za ovaj Crveni krst. Spoznaja krsta je došla mnogo, mnogo kasnije. Čak i kasnije, kad sam prestao da igram, značaj ovog kraja, ljudi koji ovdje žive, zatvorenosti, nečega što čini ovo izuzetnim krajem. Što ovi mangupi vole da kažu, krst je kad vežeš konopac za Crveni krst koji je odavde na 100 metara, ima 200 metara konopac i što napraviš krug, to je krst. Ostalo ništa nije krst. Nisu bili krstaši ispod Jagića, nisu bili krstači iznad Branka Krasmanovića. Neviđeno koliko su ljudi bili i zatvoreni i svoji. Ja znam čovjeka koji je bio svetski autoritet i sudija i trener i igrač košarkaški, nije da se pominje ime, koji se hvalio da nikad u životu nije kupio cipele sem između Sredačke i Branka Krasmanovića i štov za odelu. Taj odnos prema svojoj sredini je malo možda i lokalistički, neki put možda, ali je strašna odbrana jednog mentaliteta i odbrana jednog načina razmišljanja koji je za mene u ovim godinama je primarna stvar u jednom gradskom, u jednom okruženju gdje moraš da praviš kompromise, gdje su odnosi takvi da ne može da dođeš iz bilo kog kraja, da doneseš svoje običaje, mora se prilagođavaš ovom delu. Jedna stvar je na ovom krstu, vi ovdje nikog ne može da fascinirate novcem. To je lepo reći, ali verujte da je to tako ovdje. Ovdje niko ne može novcem da fascinira bilo koga. Ovdje su bile 2 kafane. Ovaj Zapis je jedna kultna kafana zbog čovjeka koji ima iskustva. On nije krstaš. Ovaj Kamakčalan je krstačka kafana. Bio je tu starac Vojadin. Grad je ogroman sistem, mora da menja, ne može da se... Ova zgrada mora da se menja. Ali duh i način razmišljanja ljudi ostaje isti. Normalno, kultura se povećava, kulturom i napredujemo, ali je sredina nešto fascinantno. Nešto što ne mogu da budem ne mogu da budem precizan kad se to, ali taj deo forsiranja dobrih strana krsta i obogaćivanja toga u meni se javio pre nekoliko godina, verujte. Kako kaže Damjanović, Zemun i Novi Beograd upoznao je tek u svojim 20. godinama, kada je sa svojim suigračima iz Radničkog počeo da trenira u hali sportova Novi Beograd. Tada je ovaj deo grada još uvek bio spavaonica, a velikim delom i neuređeno močvarno zemljište. Veruje da je upravo izgradnja hale sportova početak modernog Novog Beograda, pošto su ostali objekti u ovom delu naše prestonice tek kasnije sagrađeni. Iako je hala Radničkog snimila više filmova od Bate Živojinovića, kako u šali kaže naš gost, krajem 60-ih nije bila dovoljna za treninge. Tako su treninzi i utakmice njegovog, ali i drugih košarkaških timova bili preusmereni na Novobeogradsku halu. I prvi uspesi naše košarke, na koju smo i danas ponosni, počinju sa izgradnjom hale Novi Beograd, seća se Dugi. Ovo je deo onoga što čini u velikoj meri učinilo moj život bogatijim i na neki način vezan sam za ovaj kraj Novog Beograda. Mada smo mi, uslovno rečeno Arijevci, iz starog dela grada, jako teško prelazili Savu. Uglavnom kad idemo da igramo u Zagrebu ili Ljubljanu. Pošteno kažem u Zemun i lepota Zemuna sam upoznao tek sa 23 godine kad sam prvi put trebao da igram, 21 godine tamo. Tako sam počeo upoznajem ove delove grada koje nisu bili popularni. Eksplozija košarke se dešava ulaskom košarke u hale i ovo je bila u tom momentu jedina hala za košarku u gradu. Raširena priča da je ova hala napravljena da bi se umirili studenti posle onih nemira. Nisam siguran da je baš to, da je tajming bio takav, da možda se hala bila nešto pre toga ili posle. Uglavnom, 68. godine se ušlo u halu. 4 beogradska kluba su igrala ovdje utakmice. Sećam se prve utakmice koje smo igrali, krov je prokišnjavao pa smo kontranapada trčali oko jedne bare koja je bila tamo između penala i centra. To je početak
etabliranje Beograda kao košarkaškog centra sveta. Zašto je ovo meni značajno? Godine smo proveli ovdje. Ja sam košarku igrao samo ovdje, ja ne znam za druge. Svi smo bili kao porodica. Pokojni Jovo, što je bio domar hale, bio nam je i tata i mama. I čuvao nas, i pazio, i davao, pozajmljivao pare. Kad su mi ukrali pare, pozajmio pare da odem do kuće. Ko preživi? Godini kad smo mi bili prvi, Zvezda je bila druga, Partizan je bio treći, Bora četvrti, Beograd peti. Prva sljedeća ekipa bila Jugoplastika šesta. Ko preživi Beograd, taj je mogao nešto da očekuju u jugoslovenskoj košarci. Popularno, nismo bili, da ne budem nešto, sad nije to, mislim nije pravo mjesto da priču, nismo bili toliko plaćeni, ali smo imali privilegija i verujte, bili smo jako popularni ako je to nešto. Imali smo jedan lep i lagodan, perspektivan život. Mnogo nam je značilo. Mnogo se stvari tokom naše bavljenja košarkom ovdje, svi smo se znali, sve ekipe se znale. Malo ko je mogao sem košarkaša da uđe u halu, jer nije bilo mjesta, jednostavno svi su trenirali. Mnogo se stvari posle počelo dešava, onda jedan put i Novi Beograd koji je bio stalno velika spavaonica dobio na značaj. On kaže da je moja žena, kao smo zabavljali, spavala u ovom savačkom hotelu. Ona je inače došla iz Splita ovdje i puno ljudi je došlo u Beograd i mnogo njih pamti ovu halu kao i dan danas ne mogu da prihvate arenu, ni Pionir, čak ni Pionir. Bez obzira što je Pionir već sebe instalirao kao centar beogradske košarke, ne mogu da prihvate, pogotovo ovi sa strane. Naš gost ugostio nas je u svom domu i ateljeu smeštenim u mirnoj ulici nedaleko od bulevara Kralja Aleksandra i pogađate zgrade Radničkog. Tu nastaju njegove slike, a u novije vreme i skulpture. Slikanju je posvećen od najranije mladosti, a za svoju dušu bavi se i oblikovanjem drveta. Tako je njegov dom uređen nameštajem i radovima koje je stvorio svojim rukama. Nije mu bilo teško da izuči i stolarski i druge zanate, ali je njegova najveća ljubav slikarstvo. Na njegovim slikama Beograd je čest motiv, a ovom umetnošću počeo je da se bavi intenzivno zahvaljujući neobičnom spletu okolnosti. Pa ja sam to prepoznavanje oblika i praćenje malo, što kažu slikari, imam dobro oko ili kad dođeš u neku fazu imaš sumanuto oko. To sam primetio još u osnovnoj školi, ne kažem gimnaziji, to nisam gajio. I jedan splet okolnosti u vojsci mi je, u Zagrebu sam služio vojsku i bio sam zadužen da potrošim neke pare iz budžeta, neki 2.200.000 pred kraj godine, između 1. i 15. januara, da ne bi ostalo, po sljedeće godine to je po automatizmu manje. I poslali su me u Mladost, to je knjižara Mladost, u stvari to je neko preduzeće koje se bavilo trgovinom. Pitao sam tamo, ja sam došao u uniformu i pitam tamo, bavio se košarkom, znali su koja, ja sam bio u toj zaduženom domovini za to. Pitali su me, ja sam pitao njih šta kupuju ovi moji, pa kaže kupuju kancelarijski materijal, papire, ne znam šta sve. Koliko to sve košta, 20.000 preko šta da vremena ostalo. I onda mi pokaže ima boja, ima svega i svačega. Ja za vojnički klub kupim brdo boje, boga mi puno njih je počelo slika s tim bojama. Ja mislim da sam ostavio u sebi jednu tubu, još uvijek Talensovih boja. To je tad bilo i pristupačno i dosta jeftino na našem tržištu. Prva slika koju sam radio bio je predsjednik Josip Broz i mogu vam reći da sam bio u partiji, vjerojatno bi nastradao jer je jedan neki major toliko vrisno da niko ne sme slika. Josip Broz je prilično ovako bio šmekerski napravljen sa cigaretom u ruci i prepoznatljiv. Za malo da nastavljaju neki tamo deseta, neki dramaturgije, Lovrečić, mislim da se zove Jure Lovrečić iz Opatije, pa kaže, druže majore, slika je pristojna, šta ti meni? I uglavnom ta slika je negdje zamotana, skinuta, odonao sam je, ali to je prvo ulje koje sam u životu uradio. Malo sam, s obzirom sam amater slikarstva, opterećen, čim nešto vidim da probam ja to da uradim. Što je činjenica, to ovi koji se školuju, prevaziđu nekom pragmom ili nečim. Primjer, ona slika je za vas koju ne morate da snimite, ali možete da vidite. To je slika, kopija, u stvari već nije kopija,
nekog akademski, odnosno diplomski rad slikara Jovanovića, parijski slikar je kod nas diplomirao u klasi, recimo nekog od poznatih slikara, ne znam. Ja sam vidio kod nekog našeg rođaka koji skuplja slike. Mene zaintrigiralo, za jednu noć sam naslikao tako nešto, dan i po. Tako da je ujutro moj sin koji je bio jako mali, mi smo stavili Branko i rekao, tata, kad si uzeo sliku od Miro Blaževića zove. Pa sam shvatio da imam oko, kasnije sam tu sliku nazvao Ja to mogu i Ja to mogu. Ja sam to prodao ili poklonio, ne znam. Onda sam napravio još jednu sliku da sam dodao sedlo. I slika se zove Ja to stvarno mogu i prestao sam da slikam mrtve prirode. To je čisto ovako tuknuluk, odnosno inat da se vidi da možeš, inače ništa posebno. To vjerojatno iz sporta dođe. A sve ostale slike imaju neki motiv života, mislim da su hronični i da su došle crne, jer jednostavno vreme iza nas je bilo tako da je mene, ovo je slika od 1993. Kad smo živjeli u Beogradu, koji je, kakav je bio, ovo je bežanije iz Beograda iza mene, što se vidite, prepoznatljiv Beograd, vidi se tu i tamo ko se zainteresuje. Tako nekih motiva ima milion. Mislim, i sad imam u glavi, jednostavno nemam vremena, mada mi je to postaje sve više obsesija da to završim. Prošetali smo i do bulevara Kralja Aleksandra, zastavši na tramvajskim šinama, gde su se u trenutku kada smo snimali još uvek odvijali radovi na obnavljanju. Zaljubljen u svoj Beograd, koji, kako kaže, ne smemo da pretvorimo u Havanu našeg doba, ističući samo jeftinu zabavu i splavove kao adute, Miroljub Dugi Damjanović svim srcem podržava svako ulaganje u sport i kulturu, ali i ulepšavanje naše prestonice. Na šinama smo zabeležili još jednu lepu priču o tome i još po nečem. Kako sam zamislio i šta sam razmišljao o ovome. Beograd kad sam u njemu i kad sam van njega. U 2 rečenice sam rekao da je Beograd očigledno meni mnogo dublje nego što ja mogu da iskažem i da osjetim u nekom momentu. Izaziva emocije, izaziva lepa sećanja, izaziva nešto čega se čovjek kao životinja gura zlo i loše u sebi i stalno se lepog seća. Volio bi da ovu priču, moju priču završim ovdje na bulevaru, što je možda bio početak nečije druge priče ili tuđe. Šta me ponukalo? Bila je velika borba oko toga da li treba bulevar uraditi. Ja živim iza ove zgrade. Radim, bili smo u Radničkom, vidjeli ste, to je na 50 metara. Ja sam svoj život zaokružio sticajem okolnosti. Imam komšiluk i prijatelje, možda malo starinski, ali tako je. Meni ne treba novac da odem bilo gde, ako nemam novac, mogu sve da uzmem na časnu reč. Imam kafana Opanak, tu je bio nekad starac, neka dobra vremena. Prijatelje na pijaci, prijatelje svuda. Znači imate privatnog obućaja, privatno hemijsko. Sve je nekako zaokruženo u jednom delu Beograda koji zajedno sa drugim delovima čini jedan megalopolis. Isekli su drveće i sad će svi da kažu, i on se buni, ne možete da se ne razvijate. Beograd, vidite vizuru Beograda, bulevara Revolucije sada, koji se nekad, bulevar Kralja Aleksandra, izvijem. Kuće su, neke od ovih kuća su od blata, one moraju da se zidaju nove. Ne možemo da ostanemo u 19. veku. Mora da se zide. Ja sam gledao, mislim da devijacije u ponašanju ovih ljudi koji dođu sa strane ne mogu da se eliminišu čistim odustajanjem i ciničnim primećivanjem da to ne valja. Možda nisu ljudi koji su objašnjavali potpuno ispravne stvari, nisu mnogo volili Beograd da bi ubedljivi bili u tome da to treba da se radi. Ja sam gledao jednu rupu na uglu Sinđelićeve, sad ću malo alegorije i metafore. Imam utisak da su Turci tajno izmislili struju mnogo pre, jer toliko su stari vodovi bili i toliko je tih vodova unutra bilo da su iskopavanja radili ljudi sa arheologije pomoću kašikice i četkice. To je sve trebalo promeniti i zato je ovaj zahvat stravičan za grad. Trpimo svi, trpim i ja, pošto vam kažem, nerviramo se svi, ali ovo mora da izađe na dobro. Ne mogu samo da gledam lepe tramvaje kad odem u zapadnu Evropu. Volim drveće, obožavam. Onu ulicu Franca Rozmana koju ste vidjeli ili sad i Sime i Gomanova, volim toga što ima lipe i kestenova. Obožavam jednu ulicu na Zvezdari koja me strašno podsjeća na stalu ulicu Franca Rozmana
To je ulica Mehmed Paša Sokolović, iznad gradske bolnice. Volim da vidim to, ali je nemoguće zadržati se na nekom nivou. Život je jedna mašina koja nas tera napred i sva nova saznanja se u to ugrađuju. Moja žena voli pogled Beograda ona je došla u Beograd sa 18 godina, obožava pogled Beograda sa Novog Beograda prelaskom Savskom mostom. Svako ima svoj delić Beograda koji mu je u srcu. I to je nešto što bi garantuje da će Beograd biti po mom ukusu. A volio bi da to bude što pre, da ja to doživim. Zato bih želeo da se ovo, kad se završi, neće možda niko biti sretniji od mene i ja ću sam da to proslavim sa sobom. Ne interesuje nikako zvanična slava. Pretpostavljam, trpe i ljudi koji rade ovdje, svi ovi. Strašno trpe. Ali je u principu borba za nešto kroz trpljenje. I ovo je nešto što će nama doneti dobro. Ovo je samo mali segment i delić grada koji se radi i koji će verovatno za jedno 10 godina ga ukakav je bulevar, a mi smo nešto pričali, a drveće kad bude izraslo sakriće ove male kućice, umeđu vremenu će se zidati nove, a prolazili smo kroz ulice Novog Beograda, kako je to izgledalo kao kasarna, ovo zelenilo je sve to sakrilo. Zelenilo je dobro i za zdravlje i za vizualni efekt. Vizura bulevara će biti verovatno evropska i modernija. Volio bih, kažem, ponavljam da ja budem i da doživim, a nadam se da hoću, i da budem zadovoljan kao što očekujem da ću biti zadovoljan.